Aje. Ete say. Ya man so kasa why? But you. Bia be fine. Oba show iso aye Bible, ye wo Qur'ani. E bi focus ya snap kasa preko bodua. E na de ni nyina amabobo. Yo. De na ape. But you pe Bible. Ko yan so de. But you me call Pentecost. Sons of God. March for it. Mo okobiampa. Wa so le bani ba wajai no kotata last. Oni na nanu ko na mabosu ti wajai. Peja ko surubo udin me. Me. Udin. Me inokasare. Mi kura me Bible. Me kura me Bible. Sa asem a me beken. Sa asem a me beken. Nukre trodo. Minitro. Erade boa me. Oga. Obeye noko no me noko nye krojen mo kai Abraham pe noko bia. Ni case. Sa wo ka sa enoko no. Edi asem na ade abeda wo ma me enoko. Ma ewe de eboko. Na oba na so ayi tumsa. But kala na. O kala na. Ana unyale. But mjale mama. Sa. Bachani. Peja wano na mewe osi echi. Wo ye tumtuma mpa osi echi etu me ka se. Unyale na oho adaneti sa ka ye pension dwa ha. Abraham pedwa wansa na wakọ. Yo. Adembe na ade abeda wo ma me no. Mam pacho abraboni ni midi. Who of years abraboni wudi ese. Pacho mo this month no manya 21. And abraboni wudi. Mam pacho ani. Yani akwada wani musu. Enti bomode tutu yemei. Na unya nru baabi a. Okde na ekoso. Mam pacho makoye obi di mako chef peer influence. Ama me ho kire me. Wako school. Mpacho ani. Udru say. Mawie. SS na JHS. Mpacho JHS ni SHS. Wawie. Uko SS we. Mpacho mko school Fijai secondary. Wawie. Fijai. Mpacho ani. Secondary takrade. Mpacho ani. Na o maame we. Mpacho maame o sehwiyoso. Na o papa. Ono so okoka no na no be dewa. Mpacho ana mpapa na ni omufiri nsuta kwa aman. Ba o ma betra anko no. But adwuma na de o makopie. Mpapa ne de adwuma na de na kopie sehwi. Okay. Na mama ne de ho na ofiri. Okay. Mo ye nkora asen. Mpacho na ye 5 ba mi no wu. Nti e mi sa. Wa na epani. Mpacho panim no o ye oba. E na woto so sen. E na mto so mi no. Nti machi ba na wu. E na be ma no wo. E na be ma na chi ba oba no so wu. Tete nkwan wakoye be ma. Mpacho da bi ye mema mi no oba ba ako. Eti mienu na oba pani ni we. Mpacho no so sehwi yo so. E na be ma ba ako ne. On so sa o. Na ne wo no wote ha wo ye de. Mo papa ma me no. Wo na na ho. Omuja wale no. Omo de me ba me na na no. Ntim na atitimi a. I say wo ma me no papa nwale bi. Da bi. Awale jayi. E de na ekoso di nkomo kira. Ma mpacho me ko misano na minim sa na ma wi tramo ni na minim no. Nti meju SHS am kono takra de na ma ofo kwamp ne so so mo de mbeko ba me anam sama mani ye din satam na me ye adwuma nkaka nti na mo kaka mo na mo na ye adwuma at that age no na mpacho mo student mattress we o nti ay kusum muni atiti ewo la posada okay echiwo we ya fom sne wo ni kusum mo titi o mo fom no ma pe satam no ma 10 cd ne 5 cd ni yesu antini ni mhwe nti ma me school takwade am call school no takwade no call form 1 na me ti se de me call no yetumi fu ogwama no yetumi fu fefefe no sana na me tie me ju form 2 na mkunya school father na yefen shizo na ma no onko school father the friends shizo ene kwase adin shizo na no ade adia ma nickname my dance yo na wo yo school father yo nti mpacho minya obekire ni wi no mo pe minya case say anka me fem ma me mla na o mehwe machi kwan o because o mun sheda nimi say me ku school bi na me fam hu hihye o mun yema bi mu nti no mu hu me nti minya case sa na me frem ma me so bona mane nti na ma me so beba
nti esa mo pamo me se e ho no so mo pamo no akofi no akofro maba nti me kɔ no ka kyerɛ me se o ma me nkɔ fita kwa de agona o ma me nkɔ nti me hye ne nkyɛn no so no aha dan wo ufi sekendi wo ade mra nti no aha dan wo na me kɔ hyɛ ne nkyɛn no o pie no kyerɛ me se wo hu se minim style bia ye minim bibia ye ba o pɛ o kyerɛ ma ade na me se ade ben sa na o se ono no school mu apart from we a ono bibia bi ni se metimadi na chi na me na akɔde a obemama aduane adi a me ma me kwa so amakra ono abegye mo ni hostel na me na da o na ma day 1 omode me koye ma anu bi day 2 na me koye na ene de ma ko shishibi nti na ni shi wi na tufunta ana taba buka bachani na minim nom omo se me nom anu mapuogu nti anom ne sa to mo ka chem se me nom a me bi fin no tu twia nti first day no on se wi ni ya wotaba ya opasija ya wotufunta ene ye wo buka ene ye wo adre ni de wonu ma ujipi na ujipi wo yo ho sa adre no wo fragrance for do mami ya grace fragrance for do mami yo enti dia yibina first day no mo de ma ba chobuka wanyade first time akeso ma utaba eno wo be sere saa ti de wajimi no asema enya sere akura na wo sere tika wo be sere the whole day ade be china why okay ti o ma obuka no ba choma na ma o mo kire me style etwukwe mu na epuaba abontin ti fi won de first day am no me de ma mu kwa mu se we nipa na anamo first day am no me no o mo de ma wie no mu se we nipa na anamo me koso asa amana kakaka bi da manim ese mani so na mitan mitwan ena se na o mo ka se wi wonu wi a enye hu no mo boa wi hu menum wi no aduane amidi ye no na enya aduane ketwa nti as time goes on na me school no 2023 na me school ye na me ba fie me beti se bibi di red ye wotu ba twani Ransford kan wo na one sana wa red hey mama fo amodi mo mako school sa school madani school father no say no eyesa ban yesre omomo mo ni ko yen second cycle enkola bebre ba ko hia nkwanhia efri ho school mother school father one chere no lesbianism no wa chere no occultism one chere no occultism no wa chere no drugs chisel ni padesani men ko ready we no start here no day bia no in a day no normal day na utumi etwa rose ni sen bacho ye dosun na ekuhia mu o ebush no school ni bush nti etimi twitwa ye je passo ye tumi oje pa mo amutumi twa to so ye wo mo munim twa to so ene omo so omo de omunim no mo nti ye je passo no kakaka na ye twitwa ye be make sure say ye be no ni na before say ye be fie bush mu mu kwa mu wo mo twa to so nti bu ko twitwa na chese mu fire ye hyenwa mu 247 na makotena wira mu wo num wi nko a na mu kwa mu de aduane ko mbacho ya yetimi yenom na eja ebule so kakra yetimi suma nipa baako di oso mu no ene yesoma no no na kototo bibia aba nti se esiwo ebiem de gu o obanum wie ewo wa ho mo start say wo no now age no say mbacho na mo 17 years 17 mbacho ani nane ya woni 17 years mbacho ani say so 21 mbacho ani even so one no do say mbacho me almost be 5 years to 4 years mbacho ani yo twaso nti
mpacho efi saada na omudi wi ni kama no campus kwa na mpese mesi obi mu nti adenti like ma me hu na me hu ye wahin me hu ye mahin manum wi ende na ye me no uru nipa na ne hu ye mahin mpese me kase obi ahụ ene sana wo bodam na ebo odam ana ma sana na me hu ne fa okay enti emla graduation na makotena wira mu ho onum wi nko a na mo kwa mo de aduane ko mpacho ya yetimi yenom na eja ebule so kakra yetimi suma nipa baako di oso mu no ene yesoma no no na kototo bibia aba nti se esiwo ebiem de gu o obenum wie wo wa ho mo start say wo no na wo age no say mpacho na mo 17 years 17 mpacho ani na ya woni 17 years mpacho ani say so 21 mpacho ani even so one no do say mpacho me almost be 5 years to 4 years mpacho ani yo twaso nti mpacho efi saada na omudi wi ni kama no campus kwa na mpese mesi obi mu nti adenti like ma me hu na me hu ye wahin me hu ye mahin manum wi ende na ye me no uru nipa na ne hu ye mahin mpese me kase obi ahụ ene sana wo bodam na ebo odam ana ma sana na me hu ne fa okay enti emla graduation to free we ni no na ko he na am call red mpacho ani eno so ana kire wo mpacho ene de me ko galamsey na me ko red na no ko ye na omo ye adwuma galamsey na se mpacho ani eno na isi ye koso so we say 12 years boy to no tunkwa na chese no bi no wano na ukosu ya red mpacho ani first day na ofa eno se na eye ma obia no obo no mu na onye mahin ese meti so kasa na ese me fa de mfa mo ena bona metimu no mu se me nko na me yoga ese wias na me dama ese bona metimu no mani agye me ho a first day am no me ye no red no mpacho ani wonu ma no wani agye ho a ese oya ade a hu check so obi hwe anase obi yosi ena ma asa pema ade yi akono ba mpacho ani my feelings opema na mumu gira wa na mutonko na unu oba akra bede na anakoda ma star because of star ni enu minti na gira wa ni tonko no wono mba kwa wuntimi nada wani su na be hye wani su be hatu na de na de enti na ma mutonko no eno no ye wo mu ahodo yi kiss ye wo 250 wo ene ye wo 225 ni na ye wo Togo made wo ene ye wo Ghana so a ye bi wo a ye wo adum my lady na dia o ma no dia awie no enya so ketwa ye red ni bi Ghana ha yeah okay se omo no nye aduro no ne botae na omu yusu ye aduro ne se saya de bi enu omo a payiye Ghana fo mabunu ya fi chiri mu ehunu ade kula ehemu eti e Togo made ne e wo Ghana ne e wo de eno anu ti de na no odin Togo de na no Togo anu be de so de ase o ma dwene nye iti Togo ni wo fire ene ye wo royal ni so etimi frɛ ne apple ene ye wo 120 ene ye wo 50 ene ye wo Brazil ni yellow and green ni nyina ye se aduro ni bia by 50 ne sa 120 ne sa Brazil no ye topaye etu te se de shikulu a etutugu yekum ututugu anum ade anwonwonwo ututugu anum wi a de obeteki no ututugu anum wi a no afa 5 emodi no afa energy drink bi a ope sa no abaguso eno anu no bachani na fe we charge bachani ba energy drink bu a enya na esembodi eno de ene ne fa pepepe de nka abodi na mka se jai no ene ne fa pepepe eno na omo no ma no mo da no
omonom drink ne kan wa na omo da no eno na linki ene sa ayi no ene linki ene ne linki anti boys ne penonom pa o takuta pa na ere na free garamse na se mampa cho na wu ne babu awu ne dosun too much na dem omunum wia load ni bu a omunhu nti bo se na tina buo abebo ma afla ene se nipa bebre wu ho kra ye hu ye beble omabusuafo nim beble na omunim ebi wo kwa bon no ye jato wo ye nyem adwuma ntas be enfan say 3 months going there ebedu na ye de pipe betutum na ese wadiki na ese ye twua fa board no so na ye de wa yi sika ni asa to aso wo sa bon ni ma ha ene ye ikisi o so pa komo iki ebie kisi o mukọ gala no pacho mafa red na ma ye twan ni ti no amana ni bu abomo mu ye hu tietumi be kumu etim be kunye ba ye hu se amna na ayipo na eba no bibi na eba ye no wi a ye hu se wo kwa wo ye nipa na ogina ho no eti se be bukum sa gu om so sa na ebi wo ho amunyi wo yenyi ye ma mu gu amna nim ye betima yi a ye di shooter be yi ba entimi a ne agya wa hye onti be 3 months de no we dike woni ayi na fa level ne tie no mu eti abasa omo ye ndai ye wo hye load no na wo bon ni mu no omo de de ye di shooter pipe no pumping machine no kosi nsuo na agya ne a di atum ne a spark na fa nsuo no ne di anu ne tie ni ma na se ne mu betimi aiden akọ na o twin gas na de tan no betima fa board no so na ekọ ti abasa nipa na wo hyem no mu behu no ebu a etimu ni dompe se dompe na gugugugu na no ya wo hye ama na flanti ya na ma sa kwam na ni makoye adwuma ni amna ni ma na be sa ya sa adwuma no ebetu bomba fofo ne de machine no atum na ese omom kuta pipe ne adwuma na oso twekọ eti afa na wo hwa na usuro na msuro na amsi da bi ma mso nyo bia ye beti sa asem na ma na sama ne pressure or patient yes me free wo na ma me free wo no am ba fi no na ba ni se wote he mbacho me timpa mbacho ani na wona na wadi adwuma mbacho o se sen slow best o se opeke slow best na wo ma me so se hwi wo so hoye den mbacho nso digwa oton boxes ne mantade na papa ni timba driver nani hoti ha ye den kokra na nka kwotena papa ka ho na ne nya dwuma ma semdo kosisia na ye koka mbapa no eno ano no wa yaka on respect to bi mu bi mi ni ma de ko o se obi enu ode ne baba adwuma mu a one ne nam timi de o ma menya na because of sa ne ma na masua ni nti ebi anada ko obeje masibush wo na mekọ ma eso ade potititru nti a ene masa to amoa ni se minya adwuma anka me focus no be kọ adwuma no wa chen sa drug abuse no ana se mbeboa am so in spiritual way because metwa ne ma bi kasa wo maso awa do ayina ade na wo no fa jimi flo ko no a ede ne kasa bua jimi so no flo fa kwa so flo adro na wo no na eti wo no ye no ede ensunsanso na abrabo na ma wo bo ma obi ade da wa me fa me ncheke kono sem ko a ma ni infecta no infecta happen to boys youth no eno se obi ade da wa ni afa na dro no ne boarding mpacho da bi red no okọ Kumasi Alaba 5 CDs isi o matuma ko 7 CD baako ena wo ba ye ha mo a 10 CD ne ton no na 10 CDs ne wo mu sei mpacho ye baako pe kokọ 1 baako pe na wo be mini baako pa na wo be chem eno no depend how I see no no ebi mu di to manu mare no di drink na kan ba mi di ya me bumu mi no nam di nsuo ba nsuo so timi ye ba nsuo na eche ansa na abobo drink na man charging them eni aduane bi a shit se koko ni sa pampa nsuo aduane na ehye no eni timi man re ya te sa gidigidi sa no
onum ya na ahyase no I try bi aka ye di semanum bia anka me di blade betwa mu sisi a kire a anka me ntehwe onum na wonam na guy bi na satan na nipa ani bie maaso echi mai baby ana me store bra bi nyame pagya no onya sika techima fo etem ye ho market day road bi rafi guy din na wode mo ne ade ko supply de bia bi sha bra yi wa yi twan enso ensa bia mo ne ho wode sa wo fon wode sa na bra yi ti eni ku enne ye ni ba ye nso ne hu se emso no mo hu ne ntem na no mo no sa ne ma ne basa utumi edidi mampa cho aduane nya wode nsuo nko a nsuo no ma ne nso e charge ne ba aduane bia ni we be wode ne basa mutumi fo ba bacho ye fo ba ma etimi che utumi gina oba so be 3 hours hey e jantra fo ma ehuna mane se ukọ na wanka sa wo girlfriend niti bacho ye jai because of sa near money into so on person in belly bibi onu wajai mpachan o si near wo no wo ka sa wo ne da wo be gina ne so 3 hours mpachan o mani di da chi ememu wa no be adwuma no na yesai no ne da sa na ba oba be no be da wo say be gina ne so 3 hours so be wo ato atwere be ana ma me dey be happen to me da ballon d'or ba Abraham power fast ballon d'or o e been told that so baby dwane obeda wo 3 hours you so as e mo muskanti oba bi an beda bia wi o amaniska no hun se o fan form no nya no bi nti se onen da na amaniska dia o hun se on next time se o feeling kwa o be saba nchen sika mu konya no ya wo de ye den ma no an ye de to ready na chese mfaso bi eni so ma ye se ade chini nya binum ya na won titie abamuwa sa school father na do tum se ono we se ono minim ba bi owo bi ba metin nka so wa agona ba minim se airport no she Fijai secondary school wako school papa diako win school father school mothers espeni for mo fam ani hwe ho mo fam ani hwe wo yesra mo ada na de akronos suku second cycle suku mu boni nyina hini dodo na amabuni firi ho na eba utumi ambassador betin so Emma ye bibia ade bi afani pa ho a like what waiting be si wadwum no sa na ye o ba no na ye on tentem e na ye o se felien kan se ma san kamanu bia an kamitima gina asa asa mamo amaka se ohu mi so mi nko felie pu ba ku bia na be ba mu ma mpese mi ja intinam de ato amwa se mbo ami wanum bia wo mfelu beti afi woto ane ha metima tran kwa akwa metima yi mu wa ada kwa sa akiro wa wo mfele me mfele wo mu se wo hwem kwa bibia mfusu na ya mu nipa sei enam se ma yehu nipa te se aboa me sa na mu nipa fa enam nam kakra bonda manim menam kakra bonda manim sa na mu no wo se bonda wanim bon kakra da manim ye wabodam adid keka